Nobita baru Yesus kasasari koromo ay soko iwan sinunod kadang ko Yesus lusod dihon ay soko iwan sinunod kadang ko Yesus lusod dihon kadang ko sa hilo di Yesus. Kano misi sa takod iswang sambayang? Kinarahingan i asundo iswang kerjaan sorga, kung sikaw dat insan pakagu da talaw da bayno, kano hepati lambus da iswang dat kasisan, tinimungan dat sumambayang minsusuab, maya dat panambarasan borosa dusun, kung sikaw tu alumis piramutan dahay, ang alidas yahay, menarimo yahay di boras-boras no miyampay dat ginaw di paingukab, miyampay nagi kasiribon di ginawo, maydah dot milam manahak dot panguhupan, panimbanan, kagiratan na katumbayaan dahay kumadya. Tinasamayang dahay iswang ran Yesus. Amen. Mabursokod osanong kaswabon, kumadatid ensanan, osanong hari Kamis. Ay, hari Kamis na di bay no? Ay, apa dadi napasan dat minggu di bay no? Muntak na kapailan dati 25 hari bulan, hari Sabat, ti Sabat Obontol, hara kebaktian dati dot dusun ministry miampai dot daerah Kapa. Jadi isay-isay kanu demay ampay mila to katumanod maya da Zoom nagi page dusun ministry atumbayaan ako haro nagi kadawhot ay page maya di Pastor Wilbon. Okay, jadi Sabat tebay na kapag yampay to ko dat isuang da kabaktian DM nagi Kapa. Kaswabon na po ba no nga orahyano kung mangigit ta iso at panambarasan di karay tolonghon. Kumbal ko ilonghon. Isay do ko kumbal lolonghon do hiti. Sakira na pod haro si Pongilo ko dadi nunuh di ko pwede ko akanon to kumbal lolonghon. Haro na piro-piro tambalut to ay kumbal mangimbulay. Iho na po vegetarian ako. Isuang na po son taon. So nung nakumbalat ako, insan dolonghon kasyo. Umbal ako ni vegetarian. Umbal no vegetarian ay kapi alayd lah. No, nakay, ikapi son taon nga hingo di longhon ikasari nga magisusuway kan tagyahot pangangakan ni disoro ko mo. Sayra na po dot ay intangan to kati mo yung dolonghon nga hano-hano nam ako no tumbayan ay sa kumbal at alonghon bo. Kumbal ngay to ko no poti. Kumo yung dolonghon. Selesma. Kasuayan kuno pati kumunda selesma nga selesma kad pamarait nga pangingidyan pa nga paingkuro. SELESMA. Sala ikakarit yun di. Selesma kapangidya nga pamarait ka pom selesma ka. Longohon kanda dusun.
Sekira na po miyagal ko manok ko longohon, mihok tihok. O manok mati nga sayrad longohon ni manok ngon dati gusawo o huyan ni siyo. Tok manguni himati at tantarugukan siya mo ngok 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 kamo muhubo. Longohon ni kadaw manok. Sayra na po longhon nga ay to no simbayan. Isay po di simbayan. Lobi po ndod ino po hikaraja na ko nga tumuguang gatulon. Mo boros nga aturampos. Kukulan. Munso dalangaw. Nga ina po auruan na nga timpunan na patigadi nga itinapalangaw dati nga iwaig-waig. Mumbal no waig-waig langaw. Kaimbulay na po iwaig-waig. Hiri hinundodat ay sumunsang nandatadong. Sumunsang nandatadong. Tangasan nga ay say atangas. Sayra na pod ina po ilangaw nga tumomow tay ko sumilaw nanda nga asa nang nagid hiriri nga ina po auruan nga it waig-waig nagilangaw dati. Haro mo ti at kanta kandat ina po sumunsang nga tadong hindi nga ako ni kalangaw. Sekira na pod ning kay lelo na di padi di dakutur. Dakutur ibat tibo. Kutur. Itamurang kutur. Akon ka doktor, dakutur. Sekira na pod monongos ko nga di harit di haralango nga ay sa otongos. Umbalay pagid may ka pagano saramin. Titihan no nalatadong mo. Oo di. Titihan no. Harohot tinapati nga harohit sumulat. Mamuhabah ta ka na pod danda. Sansangan tit luwa. Sansangan ta katitadong nga sampaping. Sanongi. Sansangan na sampaping. Salat-salat. Titihan no na pa rin nga. Hingga na pa'y salat-salat. Ta pinuhabod di nga. Hanahanang milanta pihilo. Itiswang. Okay, tari titihan no. Sayra na pondod. Akaro. Nandahihit. Iluangi titadong. Kapi ramot na ilang kapi gugu kapi kiri nandang hiri nandang mumbal po nung mingon tiho auruan na pandari nga irindi ka mo narasdong badahon na namang ido may pikaput kapi sandat na pandari nga miyagalod dit may taka pagano nuno na pa'y pangaraw karaw di latadong mingon tiho pan rulukan mingon tiho di nahila di iri na nga mimbulay sa radolongohon to ko. Nakumbala ko nakakita isa o panudukandot majala wanita. Kulam mo napot da ka piyari nga o sansang napotadong no kasyo may pagano dit ilawayar latirik ilaho di unsa yan dati iti paumawiring iti suang walay. Kung kanitan nuri kilongon nun dad ilo to ataram tigan di tampak iding kilongon parulukan nun dit tadong ko asansong parulukan kaidu nun di asansong ka ginababasugan wawa nga ngayon ko na ngayon ko diwayar kung kanitay kilongo paruluka ko na rin hitit tadong so parulukan ko nga buli kan tati kaginawa nga magikukuha manid basugan kung karulok ko din nga basugan ako na din hingga di hay tudut pangilala ko di majalawan ni tahiri ngamin hindi pa paun sudah ho. Sakira na pod longhon to ko
Nununo hada kayo dat kaubasanan dat pangubat. Silo hakuida kapiyad. May dado ko pasurato do bay no hom nunu harbah dado kayo gunaon dat longohon. Sakira longohon. May do ko pasurato may ko basawo. Hilod Oswaw channel tay ko hilod page DM. Iho na pod kumaring tumu na po tatalanan ko. Bobos ko piyad mo nginumot o gumuway air swam, air limon, potay kichay panas, potay kanuno. Asala tumu tatalanan kuno milal ilagon. Ori ko takasari longon. Sulaiman gubat na po nga air swam. Tolon si limon ralatano madu. Kalumpisaw. Gumui. Bawang putih. Posonsongon dat luang tadong. Ay, tapot ka rin. Posonsongon, gayatan ka nga. Tuman, udah po ilangot yun, lagi. Morning golong mo po ilangot. Bawang putih, limon, tabung kara. Dito tabung kara. Wallet. Imiakot. Pisak ko ni Dig. Monginum baway go piasaw. Ay, gumuto mo. Digyan ako kung balumbalan nindo. Homharan. Di may pakiubat na ako tur. Yung kuray gosing. Nakumbala ko matid di gosing ako kontok. Ako kangam. Mimbulayot. Mimbulayot. Akatolo itinan ko. Nuberdi. Eczema kangaran di. Mimbulay eczema. Ako kangam di gosing. Gamot tolonsi. Piriton. Kay lokaw di antakan di sayray rinuma sami din na sanga daw. Hari Selasa kari di. Hari 2 kadati. Antakan na po di hom. Umbalo ko kinukulan. Kahit na po kasalimbahan to ko mimpu na ko na kinukulan. Kukul. Mukul. Ongoy panginom air suam, sang galas, 2 galas, ay atanus. Haray limon, luguo ko limon, pagawo ko ay tusitakuri, inumo. Natingkod na takuri. Ato koy. Harolot ubat batuk. Cap kalapalaut Afrika. Panginom. Tinumano, da sukatan la, di ba no? 15 ml kardi. Noruan ni matudiri. Kaubasan ko na po, sa kira na po, kumatatalangan ko nga, tinggolongon ko na po. Tinggolongon nga, akuri ma. Kaluyong po dito. Kaluyong itim, inuman ko na, way nga, asagit ng tiga, podos, o tingkod. Antakan na po dim, amo no. Tokoy. Pangakan mo didi tubat dong kaday di bay no. Minangakan ko dit piriton. Akon ka piriton na ribo. Cetirizine. Lebih kurang di piriton ni nga magisusuay pun da dyan nama. Cetirizine 10 mg. Mantad po di pukul 10 kasuabon ka anto ri 10 ko pukul 9 ni kodop mati kaposik pohom pukul 4 sa depon
Iri nga si Odop. Si Odop po nga, ongay ponsu, akan, kahakan, Odop kago. Kapasik po, di po kulang pa tamin susuhang. Ay, tokay. O bulih ti pamad, ajarang alambat ko no po mga kanatubat at ay rumah sakit. Mga kan ko no, kaya nga apuri manan no ko piyo, hoy. Ino po gayet komanda si Tirizin di nga, man po do ko intangad, Google nga, tubatid ko ribo. Elegic. Magyagalod dit piriton ko basan to ko arongo. Iringay na ribo, elegic. Itilonghon to ko nga, lebih kurangin elegic iri. Ititadong natid kumatol, elegic nga eh. Ang puji Tuhan na tingkod-tingkod. Di ko pwede kukulan lah. Herbah na po hom, muntok ko lang oh. Ini gua sa tapaya sa kangamdoho nga. Ako gyano ko ngoy. Ano ko ngoyom irinodid. Minimbulay di hit kukulan. Nga ako mati ko mo nilambos. Mamaguno ta ka na pati herbahom ay mo nilambos. Tu ay so gyahot alkohol. Ilo pag tubat-tubat lang harga alkohol o sikap di tindak balas. Tang kurang-kur kumbala ko no minaungus tang kurang-kurum ako isuangon no eh. Nga guwas tapayas milo-milo pala. Nga sa kurang-kurangnya kotalutadaw purimanan lagi. Jadi puji Tuhan tu ay ogumu. Oy obuli pamadman inumut gamut tawawo gi. Handasan ko di pongu gadok kahawo tawawo. Gamut tawawo. Hilo na po tawawo hilo nga ikaw basa ng ponong kihali di laid. Tu alumis alamok-lamok gi ay tanganganak po lagi. Tumanod na pod ako ko ilom kontak ko piyati kumuyan kuti nga iya ko kay lakaw dagito da kutur lagi. Tumanod na pod inay lalaan ko ay itinapolongohon nga itinapotinan dati nga harati kumuyan dot nugadi paru-paru dusun. Paru-paru. Topos ka. Ay. Topos ka paru-paru. Ilo no po paru-paru dati nga popasaliwan dat isoot ay waig. Akon bako waig ribo. Lendir. O topos. Lendir ipinungaranan na mukus. Iti na pamukus nga irinohi manguhupot may panampo hilot murong-murong ngay do kada do korikot tot hilot topos. Nga sayra no pod adalan ko gumuit imukusid ni nga iri nundod o silih nundolo langaw. Ilo langaw ay okon nagindod kanto biti pamuhabaan dati. Do sayra adalaan o gumo. Iri nundod opor moy ta konon da pagano dit sa kirod iden rumah sakit nga magano ta konon da dit anuan ta konon da dit pecah kahak. Pecah kahak. Moy da inupon da himukusat it o gumo nga aido. Ya dinaratian ko lah. Jadi oso nangih mo tidak tujuan ilangaw di. Haray tamodon nga sayra na pod kontok kontok budi kontok iri sayra na po kasansala uruan ko gumo nga o silih na gindad mangantob pamuhabaan dati. Ilo nanday kamundat longohon ka haralangaw o gumukahak.
Kumbalo ko di tahun 2012. Kadi mo nasamu. Isay daw ko manginom-inom ba dando. Longhon to mo di tanak ko. Uruan na siyo bo. Ano, o simbayan at pamuhaban tadong na sonsong gadudo. Kumbalo ko nakarangod kotbah di isay mardi hoy. Pasar Patrick kantor di. Pasar daerah dahi di lain. Mono sa potadong okon ke pasar Sambuling. Longohon to mo di tanak sa sapo kuno di tadong kan. Tukom. Oyo hipomatid mumbal mo no sa potadong kan ay kumati siyo sa sapo tadong gi tanak. Sa sapo ko nga Mia galidit o bulugu no pohit langod pailan to kono ti monosop kono po nga ponosop no pa nga mantado itianit poniop no tok yodit olon sa pumati ilangod tinumilambu sa hitid tian ko do purimanan ko hiri no dit no purimanan ko minimpun dot sinumuso ayat pemuhaban ko minimpun di longohon Mia galidit iri na tinimpunan ko narikatanda asma ampus. Ngayon kung nadirubad ko turahitid klinik kesehatan tulid dit tahun nakatalib. Kanagisyom, kau bukan ampus, kau bukan asma ini, bukan. Narago tapos no, rumag mo ti tapos no ti kanagisyo poporonop dohom. Nga mo na po, takabesyo. O ngay pakigambar x-ray. Tok, puji Tuhan to ay say nunununo. Bagus ini, paru-paru kau ini kadisyo din. Asasaraw no, nuno sabab no, ay iyon doho tapurimanan kasi yung nga ako di katama papaboros. Padas yung kung ay siya tumbayaan. Isay na ko'y lati ka ako na pa di. Tumbayan ako diya ko nga kumbali mo na sa potadong. Mo na sa potadong tanak. Mo na sa potadong karuhang. Tapot ka rin. Iri na kante komandot. Pusid di bo olisi. Nga di ilan mo na kontak ka mo. Kasilapan ni kadaw ribo. Ay. Iri nga yun, kasilapan di magi. Hari di gay po niya po pobolyan ni di pasusukon iti hom. Kompison po tinam pasukon na ilihan nga o siyap di gay lang ho bo. Hingga na gidid pasan na tayo na paminan niya. Minan niya po tadong. Pusko na po sawad ako hom antakan asansang tadong. Ay na ko siyap. Ay, manguro na. Orahian ako dat ay mangigititit panambarasan na komundo longohon. Do ngayon dati potopiko ilabor sa kinarahingan. Paing kukura kamoyan ko. Ilo na pa kamoyan daw mukus kawakon nga naroy tandot ilo no hi manampo hilot ay pinuhobo kotoran isasamu ngaid korikot do hilod topos dati intay bagi kanda dati mangindungot nga harang ay dungot iri na nga tugas si mukusid di ilo suway po na nga ilo hulut tadong la moniring. Kumuno po nga itinupotinan natin nga may manggot noon sa'yo na kopya kinarahingan dot ay pasukup haro ngay poniring nga haro ilahulot tadong nga akon ko sambarang ilad hilo haro tamo doon
hingga na gid kabulat na pundad pailangait pundad hilo no. Ako na po kautusan dati nga manda gunting kok lagi. Tuwa na alumi sa kakitanan na hilo dan orambung pun lah hulut tadung. Mani ganda putul-putul lah. Sakira na pod ngon dati posanda to dat boras sa kinarahingan. Iti na ngayon ko pansamo ko lah. Right kay lolongohon. Ilo na pamukus nga naratihan dati dat monghup dot moy iti na pamuhaban dati nga osingga. Ilo tapos dati nga sumakit. Nga sayra na pod kasansala ilo mukus nga osili nagindad panasakit. Montok dati noilanto kod iyati na poti nga saksi Yesus. Mangigit ako di boros sa kinarahingan. Papasaksi popo boros popolambus kumada tulun da suway. Mukus ilo na kumundat mukus ngay takot tibo. Okay? Nga sayra na pod kontok ki mukus asili na gindad papasakit. Iyati ka daw itong Pinay. Sayra na pod ato ko kontok sebagai saksi de kinarahingan. Nga iyati nagi osili dat ikanto botulun da suway dat rumikot kuma kinarahingan. Osili ta ko na po langaw. Iri nagi ikanto bot iri nagi popori ka ta sakit kumatinan dati. Osili ta ko na po langaw isuang dat boros sa kinarahingan. Iyati nagi manumpalid, iyati nagi magantob datulun da suway rumikot kuma kinarahingan. Inapay asaro na dati orongaw nga inapay kantob to katulun da suway rumikot kuma kinarahingan nga irini kamondat batu sandungan. Nunu jadi ti batu sandungan. Nunu tayo ti batu sandungan. Ilo na mukus na batu sandungan. Ilo na po mukus ilo nga antakandat isuanggot koyo non kaimpohon dit normal nga manguhup dot pamuhaban padati nga osihat. Nga sayrad id koyo non dalam kedudukan dit kontok osilih nagindad mangantabitit kesehatan dati asihat. Lebih pun dati pamuhaban. Iyati sebagai saksi da kinarahingan. Sayrad poingon tokot kaimpohon dati. Nga alumis nohot kapagangatan dati kumadi kaumbolutan ngay rumikot kumad Yesus Kristus. Nga sayrad kok poingon tok. Iyati nagi mamirutumbi tulun da rumikot kuma kinarahingan. Nga miagal na lamukus ka daw, inapay kayo nang dalamukus nga hiti tinandati. Iyati ka daw nga, ikayo nang dati nga isuang to kay tinimungan iti kamundat pananud da kinarahingan. Nga iyati nagimadi magantob. Iri na kaubasan dati orongaw, dot komoyon dot batu sandungan. Tumanud na po dot ay gumuit kinorotiyon nila kamo na batu sandungan nga haro na yung tangan ko haro duo nga gumui kamo yan nila mo haro duo kumaysa na po nga iyati na po nga osilih dot kantob rintangan imoy pagantob kumoduo na po nga popointalanggot koinggoritan mendatangkan kesukaran
kesukaran, sukar. Nu jadi kesukaran da dusun mendatangkan kesukaran. Jadi ilon podi kemundet batu sandungan nga ay wo kon pa kemoyan nga menjadi rintangan. Om kumoduo muka dilo mendatangkan kesukaran. O silih takon po batu sandungan kumatulun da suway nga o silih tako dat i kantob. Kantob dilo darumikat kumakin rohingan om nagi papaintalanggot kesukaran kesukaran datulun da suway rumikat kumakin rohingan. Ano dito boy na tugarang ukur day tikit tugarangon perlu ko tadung ko so ko ay du ikan tau ki mantadilo ko mo yan da batu sandungan nga rohyano kudat ay magano tokod o gumu ayat to kaswabo na bay no umbalan tokod hopo dominit lah iswanggot Roma 14 ayat ke hopodom talu. Tulu na padilo nga jangan memberi batu sandungan. Ayat ke hopodom talu manta didi kada tokonadi saling menghakimi. Sekiranya pemangilah takod pengkukur lah komanda saling menghakimi nga mila datid impunan dahilad Roma 14 ayat ko iso gisom dot hopodom 2 nga pati lembusan kuno pada hopodom talud anaro di kapiha nga asanang nagi dat miagal dati hot pangintangan dati kada tokon no momon soy dat tampinay dati aratu om katahub kasado ayat ko hopodom 4 ailaanku om atumbayaan ako isuang napod Tuhan Yesus ay so no kamoyen do sosamu mantad daw. Tidak ada sesuatu yang najis. Montok na tulundit ki pemuhandaman, ki pemusarahan dot harati kamoyen do sosamu om inapoit montok ditulunid di irini kamoyen da sasamu. Tokay. Miya galidit. Patut nadkad ipiturus. Wo kon napat tulisan di Rasul Paulus nga. Kau barulong ka. Kau baruong ka. Mano pa dati imbulay nga. Yedit. Oh, apangkal-pangkalid. Mangintalang mo. Nga manta ka na po ori rikot bagi. Ayat kapodam 5. Tu sekirna pod iya menindul lagi na utang pinay no mantad ko harohi manu akano om iya na podi nga amu na di pempasi tumanu dot pakianuan dot right kolisi kada no pemugas dot tampinay no mantad datakan no tu Kristus napatay no muntok di siyo. Nunui osonong it harad ido kayu kada no do kayu may silihot dot fitnah. Janganlah kamu biarkan di fitnah. Kada no pologosan do iyo kuno po nga atandasan. Tu kerajaan no po kinorohingan okon ko right takanon om tinumon nga right katumbayaan katapatan. Damai sejahtera kata adan om nagi rusod do lidang. Manta didi isay no pohit melayani Kristus miyampay daralaniti isiyoh no po nga payungontok ko kumakin rohingan om uramata ni siya tulun.
Odo. Pangkal tumod di lubay no hoy. Ayat kapadam siyam. Mantadidi kanaw no manuduk nunuhi paparikot dot damay sejahtera ikiguno dot magyuhup saling membangun. Kaduna hupod. Kada no memirumbakot pekerjaan de kinorohingan mantad ko takanon. Insanan na pumuti nga aborisi nga kausung na itulun sakirad mantadi takanon daw tulun na pasuay nga kasado. Asanong nagid iya na po nga kada pangakandat daging tay ko minum anggur tay ko nuno pahit asilih dat kasaduan dat tampinay no. Igi tayo na katumbayaan di tahar dia muntok dia itaguangan na kinarahingan. Kalumag na isiyo it amo mahukum batinan daw sendiri nunuhit osarodod osonong deman pawon sayo. Nga isay na po atang kabo da sakirad mga kanisiyo isiyo na po nga nahukuman tu ay siyo po paburu dot maya di iman. Nuno na po hit pawon sayo dati da ano koimpo da iman iri na po nga duso. To. Ino pa'y kaubasan na datid orang nga dahiti nga hodid ayat ka podong turo. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ilo numuti ko pa'y asaru datid orang nga. Dot popot-topot tilo dot nuno na po nga milad akanon ka. Nga intangan to kana puluho did ayat ka podam mapat. Kana po dihilom. Oy laan kum at tumbayaan ako dot Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang najis. Jadi ilan na po dihodid makanan. Ino po inaratian dati nga yang haram bukan makanan. Yang najis bukan makanan. Akon katakan nun. Jadi saya ano po miagali di ko mo yon nga ilo ano po dit ayat ka po dam turu nga haro dilo pagi wali-walan na right ko makanan. Nga makanan mah akon ko it aakan. Tu ino po'y aakan nga akon ko makanan. Tauhipoy akon ko makanan. Nupo lampada makanan ko akon ko makanan. Ino po'y komonilo nga i makanan makanan. Agumu pa kamuyan nilo bo. Sa kira na po nga dati imbulaya ilat ayat-ayat sa volume ilat Roma 14. Nga haro no ngay karait ay right ka makanan. Miyagal ko ino po'y daging idi nga pasambahan no berhala. Ngoyan nun na padagang nga ino po'y daging idi nga daging halal lima. Okon kay haram. Tay kaharatulun no magangat dia mo'y akan da iwalay. Akanon no po'y nuno no po'y mandi siya padaya ko. Nukuro to iya di. Kakuan na po nga ino po'y minagangat dia di nga koy lohid nunoy akan nunoy amo. Akon ko poponso. Jadi iri na kumoyen dat akanon no po'y mandi siya padaya ko akanon no po. Wah, tu ino po'y tuan rumah nga koy loh dat po'y kukura dia dat ay katumbayaan. Ay siya po may papadaya ki aakan.
Irini kamondan nuno pa nga akanon ka. Wah, jadi isuang dat Roma hapadam 4 ayat hapadam 3 gisam baduna hapadam 3 hilo. Nga ino pohit ay igitan kud right ko kapanambarasan ni lolongohon nga hodid ayat kaduna hapadam iso. Baiklah engkau sanang nogi dat kada pangakan da daging teko minum anggur teko nununo pahit o silih dat batu sandungan untuk saudaramu. Ilo daging nga gumu temu dat pertikaian dati. Haron na ngay karaitet yang makan daging tidak masuk surga. Hampay-hampay na di tidak akasuang ke surga. Om, ngayon napakapain bulayay nga ayam, daging ayam, manok nga hinggo dito borisi. Mga kando tanggi luang, bonong pumangko nga pagian daton di manok. Ungutang kalamay, tulanut akanon nga tulanut. Ihare na nga pasa-pasa no maginotong no oruban di manok oyon itong ogiuk tolonon ngay. Hinggo ito borisid man ko piyogi. Nga sakira na po kahilo. Sakira na po paparikot ta komondat kasaduan da tulun da suhay. So nung lagi tama nga kan. Megal ko ilo tinumon minuman. Buli ba sikit-sikit kadiwokon. Nga kadiwokon ay langsung tidak buli ka. O buli hibanda manginumid dit. Sakira ako alkohol bo ka. Milay gad man tambah darah kadi ka. Nga irin po talanggat kasaduan kumadit ay kombalutan ngay dati. Kompinayan dati. Ay, intay ko ka. Kada borosad kakan to koy num. Mongoy to ko po akan dihirid. Iharo menu dot katak Taiwan. Balut. No po kay soup labi-labi. Koy rikaw ko pa diri nga asili na batu sandungan kumatulun da suway. Ay, diha pun isiyo nga hitihid o kita ko di ko lumini akan mo ka. Kumbalo ko duwe hay di pastor. Ako dire tanong pastor Isayla. O ngayon na akan na ikadayo makan. Hinggo ngayon to ka. Hinggo ngayon ta akan na ikang ko. Kono mo loho di ka. Ino po ikadayo makan di nga. Idong ko gumuan. Rotian, ibidong ko general. Basawo, kuno di menu nga soup labi-labi. Oh. Bonong. Lindung. Harang ay aquarium bot hiringay sang hinsuang ibonong. Nga nukas yo. Ay. Ibay parasidin nga. Iparasidin nga hitimin akan digulo kasyo. Kada borosad nunoy akanon. EPI tiyonon dati may akan nga. Kontok na po dit. Nuridi mo gihum mo kasalahan to ko. Pengkuro garit yan di. Iakarati kadati. Hirinad asili batu sandungan. Irinagid kano po dilom. Ay sakira na po papasilid. Kasaduan kumad tampinay tambalot dati. Asa nang nagid ato ko mga kan among inom. Sakira ihati ngay o hiri. Hiri ngay toko. Sakira na pumumunsad ino po'y tambalot nga muhat-tuhot.
ay nakuro tu iyati asanang kita ko mga kan. Sekira iyati sendiri. Sekira ada ragu-ragu to ko. Opi dua ginawa akan ke amo. Lebih pun na putik. Oritan na po putik. Opi dua na ginawa dati. Akan na putik ke amo. Opi dua na pa ginawa asanang lagi amang akan kagi. Sekira na pod poporikot tat kasaduan kumatam pinay dati, tambalut dati. Asanang lagi ato ko manginom, ato ko mangakan. Kada adat iyati na po nga osili da mukus. Osili da langaw. Kumalat kaum balutan, kaum pinayan dati. Miagal ka hari Sabat nga asaro imatid osili. Pagindalan ko not osadu katuwangay. No ponsutan na tuwangan. Hara kayo na haba na tuwangan. Aya. Ngam-ngam denai na diwagas. Terpaksa na minay ka pumali. Hari Sabat. Natuwangan gaya. Nga, adi nakarati tampi na itambalutan ako kito. Ay, minisyo pumuli hari Sabat. Minay bonar gangkay pumuli hari Sabat. O kaditiso. Nah, kaditiso. Abuli kasyo di minay di siyo ka. Ilo not. Ay, asusai mamarati sumono magi. Nga, sakira na pod mandati soroho mamarutum na po, mamarutum mo tambalut, tampinay. Kada no gi. Milo, hibuganda rin. Mo'y olos si Don kaong pinayan di kapirati bagi. Mo'y olos si isaingon pangalasay. Diton kinsui ka. Aya. Haro kayo nahaba ang katuwangay na di polo sonok po daan da diad kabagalo sanga daw ka. No, di sala. Nay anda to si ay may olos sa dan tambalut kuren po. Dat nantaban hari na kantob gitu. Nga irini komondat hari Rabu po mungon mantado kunggu o tunggis. Moy dat aay da hari Sabat. Sakira na po suduan di laydom. Akuri na hirip paha. Pakarikot na hari Sabat mo ito ko na pagihum. Nga tunggis so po hari Rabu po mungon mantad kunggu o gumu po kamo. Akuri intani supiar kisuang kamu. Jadi kada do asilih toko dot batu sandungan. Kada nad iyati ipopoint talangilot. Kada nad asilih toko langaw. Hinggod sira na po do pinuhobo dati olonus. Sira na po asilih toko langaw. Langaw isuang karuhanian. Iyati nagindi kanto bot tulun da rumikot kumakinorohingan. Otapot tigi mati. Inapoit agayo kopiohot pengaruh da kanto bot tulun da rumikot kumakinorohingan. Nga ipagilitan dati. Iyati. Ngaran. Ilo ni komono nga ngaran to kunod Adventist nga iyati nagi maganto bot ay panginjilan. Iyati nagi kanto bidit boros sa kinorohingan do korikot kumatulun no kagumuan. Sedangkan do iyati no dati nga mukus nga ito ko dati. Mukus nga ito ko, saksi nga ito ko kinorohingan. Nga sayra do nakasansala iti kumuan na mukus na sili di langaw. Kada nad iyati no po nga nga silih nga ito ko langaw. Ikantob popointalanggot no kadilo popointalanggot menjadi rintangan teko poporikot kasukaran umatulun da suway rumikot kumakinorohingan. Uwakon na pan na yung bulayan. Ipapanganak madilo isuanggot
Roma 14 ayat 21 ilo nga. Karait dot takanon. Makanan. Ilo net asaro to kay arato kasari. Kadaw dahilo. Mantad ko asadap pigi. Asadap pigi agi. Oh iya na pwede singgurup. Karati kay mad right ko kebenaran. Kay lahi. Nga ilo nulat asili langol no mo. Ilangaw nga hitihid suang nga tinanatadon. Iyati nga isuangid ay gulungan sebagai pananud da kinorohingan. Nga iri nagi kantob pwede topot kapi sera da kasansana. Jadi mantadi di tampinay ngay sakira na pod may takod asilih dat i kantob buat tulun do rumikat kumakinorohingan. Ina pa'y pagangatan dahilo. Haron na pala komoyon dat ay keragu-raguan. Abulih ka amo. Haron na pa'y kumunda keragu-raguan. Kada tako nagi pa'y nalano. Tu sayra na pod opi dua ginaw no iya nga ay karati ko piyod eh. Uhatan ko nakura tu papaindalan ko tiyati kanu iya nga kay lo papaboros. Tu opi dua ginaw. Asan nang nagit amo. Kakagu dahilo. Nuno na pa'y pawon sayo dati dat apay ngimpo mantada iman. Iri na po nga duso. Jadi sakira na po ina po hit pawon sayo dati ipaburuan dati nga ako piyon tokot iman katumbayaan kumakinorohingan duso no ka. Atumbayaan ako agumo pahibahitan dat isuanggot ka po siyan dati. Gisombo iyati na po nga kamoyon naging natulun dat intay na pag ilo na dat ariana mo ngay ka. Tu iyati o kanto bot pelayanan penginjilan. Iyati it manganto bot boros-boros sa kinorohingan korikot itulun da suway. Gisombo ilo na po nga harodilo kamoyon dat rintangan haro nagilo kamoyon dat kasukaran da rumikot kumakinorohingan. Mantadi di tong pinay ngay agumo na kalamokon dati imilad momon sa tulun da suway dat kasado tu kagumuhan na pati tulun nga mintong dati intan to kono yolo ka mintong dati tu iyati na pagyati nga saksi da kinorohingan apatut na dintangan na tulun tu iyati na pa nga saksi sakira isuang ka perbicaraan nga intangan na ko po yung saksi ikatarangan di siyo po yung kuro. Jadi iyati sebagai saksi di kinorohingan nga apatut na iyati na po nga intangan na tulun. Mantadi di kada tako na sililangaw. Silih tako na polot kumanda mukus kada na sumilih tako langaw. Imamarutumbot kalidasan da sendiri. Kada tako na silangod isu ang karuhanian. Gisombo iyati naging dahit magantab pelayanan. Magantab buburos kinorohingan. Korikot kumadit. Kombolutan kompinayan dati. Pahilon tako natit pelajaran dati kaswabo na bay no. Parikoto tako kumakinorohingan. Nunuh na pahit. Kolomokon dati muid ato ko osilih dat langaw isuang rohani hingga maganto batulun da suway da rumikot kumat kinorohingan. Mo gisusuay
Patapurimana Toririmo Gatosinduana Kada katomo Haruson diho Haruson diho Nobita malu Yesus kasasari korongo Ay soko ira sino kadang ketemu Yesus uson diho. Ano sumbayang to ko? Kinarahingan iswang kerajaan sorga. Kung sikaw di panambarasan dat nembulayan dahil di kasobon na bahay no. Hinggo dat ay minagangat dahay dat amu asili dat kantob mangimbayat dat tulun da suway di monopot dat rumikot da kumadya. O gumo ni kolomokan dahay, o gumo ikorohian dahay, o gumo nagi korotuan dahay, gisam momomon sa ay tulun da suway nga ompuong, antaban, apalid, da rumikot kumadya mantan na di kolomokon ikapolidan dahay. Uhupay hay Tuhan, ahako ihay, moy dat nuno na pahit, manalibamban da tulun da suway rumikot kumadya. Nga ano dahay magada, ano dahay monongkian. Pulagasanod ihay na pa nga osili di saksi-saksi no di pintapot. Ipay ngontok di korohyan no. Paingkanagit kombalutan dahay, imumbal na daharahot, ginawad orohyan minsingilo di tiboros-boros no. Nga patilang buso na hiro udus dat ay monos-konos kasarid isuang ginaw diolo, gisambot ay patilang busilo dat orohyan insan tadaw do sumanu kotori mo dadia sebagai juru selamat pribadi diolo. Konsiko Tuhan mantada pangahakan no kumadahay sa ninaro do pagindalanon dahay da tadaw do bayno gisom dot nuno no pay paburuon dahay pagindalanon nga ay ala no sa kindalanon nuno no pahit awayaan dahay nga patilambus na head gumirot kumadya. Tinasamayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kikon sikaw dot kinapagyampayan dati da kaswabo na bay no. Hino ko po kapiruba to ko kaswaban na suwab.